nyuma y'ikiganiro gikomeye cyane Olivier Patrick NDUHUNGIREHE minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yagiranye na televiziyo y'abafaransa France 24 bakaganira ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko yibanze cyane ku bijyanye n'ibihano byafatiwe u Rwanda ndetse no kuba ingabo z'u Rwanda ngo zigomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibivuga. Nyuma yaho rero iyi televiziyo France 24 ikaba nanone yicaye muri studio ikaganira na Patrick MUYAYA, uyu ni umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'itangazamakuru. Tugiye kumva rero ibyo yatangaje ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo yatangaje ku mikoranire yabo na FDLR ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero twihute tubagezeho iki kiganiro cyose uko cyakabaye aho nagiye nyisemura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Patrick MUYAYA, c'est le ministre de la Communication et des Médias de RDC, c'est aussi le porte-parole de son gouvernement. Bonjour Patrick MUYAYA. Bonjour cher Marc. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé il y a un an. Il y a eu ensuite muraho neza kandi murakaza neza muri kiganiro cyihariye cya France 24. Uyu munsi turi kumwe na Patrick MUYAYA, minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuvugizi wa guverinoma yayo. Muraho Patrick MUYAYA. Patrick MUYAYA akaba yamwikirije ati muraho namwe Mark, umunyamakuru wa France 24 akaba yahise akomeza agira ati amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yashyizweho umukono hashize umwaka. Nyuma yaho yaje kwemezwa n'abakuru b'ibihugu byombi bafatanyije na Perezida Trump i Washington, ariko nyuma y'umwaka umwe intumwa yihariye ya Donald Trump muri Afurika Masad Bruce yabwiye akanama k'umutekano Karoni ko ingingo y'umutekano itarashyirwa mu bikorwa yaba na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa u Rwanda. Ese wemera uwo mwanzuro? Patrick MUYAYA ati reba birumvikana ko afite ukabibona, ariko icyo ngenzi nibyo twiyemeje kuva ku munsi wa mbere. Reka nibutse ko ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo byatangiye muri Nyakanga 2022. Mwibuke ko mu Kuboza 2024 twari twitezwe i Kigali, ariko ibyo byari byateganyijwe ntibyabaye. Nyuma yaho habaye uruhererekane rw'ibibazo mu ntangiriro za Mutarama, harimo cyane cyane ibihumbi by'abishwe nyuma yo gufatwa kwa Goma, hanyuma hakurikiraho ifatwa rya Bukavu. Bityo rero ntabwo ari twe twazuyaza gutanga ibyo dushoboye byose kugira ngo amahoro agaruke vuba bishoboka. Ikindi kandi ku munsi nyirizina amasezerano yashyirwagaho umukono n'abakuru b'ibihugu kuwa kano Kuboza i Washington. Mwari musanzwe muzi ko hari igitero cya gisirikare cyari cyatangiye kivuye i Butare mu Rwanda, hanyuma kigatera umujyi wa Uvira kuwa 10 Kuboza. Ni ukuvuga iminsi 6 gusa nyuma yo gusinya ayo masezerano Uvira hafi yari gufatwa. Mwibuke amagambo yavuzwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Waltz mu kanama k'umutekano Karoni. Mwavuze icyo gihe byari byagaragaye neza ko u Rwanda ari rwo rwahungabanyaga inzira y'ibiganiro n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Niyo mpamvu kuva ayo masezerano yasinywa nta bushake nyabwo bwa politike bwigeze bugaragara ku ruhande rw'u Rwanda. Reka nongereho ikindi ikintu cyiza nuko dufite umuhuza hagati y'impande zombi, twafatanyije n'u Rwanda ndetse n'abahuza b'Abanyamerika kumenya no kugena ibyo bita mu Cyongereza areas of interest, no kuvuga uturere twihariye twagombaga kwibandwaho. Twese hamwe twagaragaje uturere 6 bivugwa ko FDLR ikoreramo, kandi muri utwo turere 6 5 turi mu maboko ya M23 n'u Rwanda. Umunyamakuru wa France 24 agira ati muri ako karere ka mbere byagenze bite? Patrick MUYAYA ati muri ako karere cyangwa muri ako gace ka mbere icyo twakoze ni ugutangiza ibikorwa byo gushishikariza abaturage, kuko aricyo cyari icyiciro cya mbere. Nyuma yaho raporo y'ibyakozwe yashyikirijwe urwego ruhuriweho rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mu Gushyingo 2025. Ariko ndibutsa ko ibyabereye Uvira byahungabanije
n'inama zagombaga kuva mu Gushyingo 2025. Inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano yabaye muri Gashyantare 2026. Uyu munsi rero biragaragara ko niba tutarateye intambwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano cyane cyane ku ngingo y'umutekano, ahanini biterwa n'ibikorwa bya perezida w'u Rwanda n'abakoresha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru ati umunyamabanga wa leta wa Amerika Marco Rubio yavuze ko yizeye ko ingabo z'u Rwanda zizaba zamaze kuva ku butaka bw'igihugu cyanyu bitarenze hagati muri Nyakanga. Ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko ibyo bitashoboka keretse Kongo ibanje guca intege burundu FDLR. Patrick MUYAYA ati icyo ni cya kindi bavuga buri gihe, reka nibutsa amateka make. Ikibazo cya FDLR cyabayeho ku butegetsi bwa perezida bane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo: Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. None ubu kiri ku butegetsi bwa perezida uriho. N'urwitwazo rw'ibinyoma, kandi koko n'urwitwazo rw'ibinyoma, kuko ibyo tuvuga si twe twenyine tubivuga. Hari raporo za Human Rights Watch, raporo z'itsinda ry'impuguke za Loni ndetse n'inzego z'ubutasi z'ibihugu bitandukanye zizi neza ko nubwo hari ibisigisigi bya FDLR bikiriho, bitagiteye ikibazo cy'umutekano kuri guverinoma y'u Rwanda. Bityo rero nta na rimwe ibyo byaba impamvu yumvikana yo kugaba ubushotoranyi bw'ubugizi bwa nabi bwahitanye ibihumbi by'abantu. Uyu munsi hari uburyo bwo gutegeka bushingiye ku byaha, ku buryo abanyekongo batabashije no kwizihiza ko ikipe yabo yujuje ibisabwa byo kujya mu cyiciro cya nyuma cy'igikombe cy'isi. N'amahano n'ubugome bukabije, ariko ibyo byose bikorwa kugira ngo bihishire gahunda yo gusahura umutungo. Umunyamakuru ati dukurikije amakuru mufite ubu ku butaka bw'igihugu cyanyu hari abasirikare b'u Rwanda bangahe? Patrick MUYAYA ati sinabasha kubaha imibare nyayo, ariko ibyo tuzi nuko urebye ibikorwa bya gisirikare byabaye kuva muri Mutarama nibura hari abasirikare bagera ku bihumbi 10 babigizemo uruhare. Kandi si ibyo gusa, ahubwo bakomeza kohereza ku rugamba buri gihe. Tuzabigarukaho nyuma tuvuga ku kibazo cya Ebola. Icyo tubona nuko hari umugambi wafashwe ku bushake na perezida w'u Rwanda wo kwigarurira iki gice cy'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoresheje imbaraga za gisirikare n'urugomo. Umunyamakuru ati kwa 26 Kamena mwatanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ murega u Rwanda murushinja nk'uko mwabivuze kuyobora ubukangurambaga bwa jenoside mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 1996. Ariko u Rwanda rwo ruvuga ko ari amayeri ya politike kandi ko ari mwe guverinoma ya Kongo mukuru w'ubukangurambaga bwa jenoside bugamije abatutsi b'abanyekongo. Patrick MUYAYA ati niba bavuga ko ari amayeri, icyo kibazo kizasobanurirwa imbere y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Ariko reka turebere hamwe nshuti yanjye Mark, ibyo tuvuga za magambo ya guverinoma ya Kongo gusa. Hari raporo zimaze imyaka irenga 30 zanditswe kandi zifite ibimenyetso bifatika. Dufite raporo ya mapping ya Loni n'izindi raporo zitandukanye zerekana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabaye. Birumvikana ko u Rwanda rutazemera ibyo. Ni umwami w'ibinyoma. Nimukwiriye gutekereza ko u Rwanda rwemera ukuri ku byaha rwakoze. Ariko icyo twakoze ni ugutangira urugamba rwo gushaka ubutabera. Uretse kuba twiyemeje gushaka amahoro, tugomba no kwemeza ko ibyo byaha bitazongera kubaho ukundi. Nimwibagirwe ko hari komisiyo mpuzamahanga y'ubugenzuzi yashyizweho n'inama ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve, ikaba imaze gukora iperereza kuva muri Mutarama 2022. Kuri twe ntabwo bihagije ku Rwanda nk'igihugu rubibazwa gusa. Turashaka ko n'abafatanyacyaha bose harimo n'abakorera perezida Kagame ibikorwa bye muri kariya karere bakora mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi bwuzuyemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nabo babazwa ibyo bakoze. Ni muri ubwo buryo gusa dushobora kugera ku mahoro arambye muri iki gice cy'igihugu kandi hakabaho icyizere cy'uko ibyo bikorwa by'ubushotoranyi bitazongera ukundi.
umunyamakuru yahise abaza Muyaya ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufatira u Rwanda n'ingabo zarwo ibyiciro bitandukanye by'ibihano. Mu minsi mike ishize zanahannye uruganda rukora ibijyanye na zahabu, gutunganya zahabu, ari narwo rukumbi muri icyo gihugu. Ese mwizeye ko abanyamerika bazageraho bagafatira Perezida Paul Kagame ubw'ibihano? Patrick MUYAYA mu kumusubiza ati twakurikiranye neza amagambo ya Mike Waltz kandi nayavuze mbere, nk'uko nabivuze mbere gato kuva mu kuza gushize yari yaratangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakoresha uburyo bwose zifite kugira ngo zemeze ko imyanzuro yafatiwe imbere ya perezida wazo yubahirizwa. Kandi koko hari benshi bibajije byinshi kubera ko igihe twasinyaga ayo masezerano mu kuza 2025 abaturage bacu bo mu burasirazuba bwa Kongo bari bizeye ko amahoro yarageze, ko ari ikibazo cy'iminsi gusa bakongera kubaho mu mutekano. Umunyamakuru ati mwari mutangiye kuvuga ku kibazo cya Ebola. Muyaya mu kumusubiza ati igihe cyose ibi bikomeje gutinda mbona ko muri iki gihe abanyamerika bagaragaza ubushishozi mu bya diplomasi, ariko bashoboraga no gufata ingamba zikomeye kurushaho. Umunyamakuru ati murashaka kuvuga gufatira Perezida Paul Kagame ibihano? Muyaya ati yego rwose, nubwo amasezerano yashyizweho umukono sinshaka kuvuga ku makuru dufite ubwacu gusa, ariko sinasoma raporo ziheruka za Human Rights Watch. Nimunasoma raporo ziheruka za Human Rights Watch muzabona ibyaha bikorwa, ihohoterwa rikorerwa abagore, kwinjiza abana mu mitwe yitwaje intwaro n'andi mahano akorerwa abantu ku mugaragaro isi yose ireba. Ikibabaje nuko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine zifite ubushobozi bwo gukoresha uburyo bushobora gutuma u Rwanda. Umunyamakuru ati murashaka kuvuga ko zitaragera kure bihagije? Patrick MUYAYA ati nibyo rwose, abanyamerika bashobora gukora ibirenze ibyo bakoze. Mwebwe murebe uko ibintu bimeze kuri twe. Dufite inshingano yo kugarura amahoro. Hari miliyoni nyinshi z'abanyekongo bakomeje kubaho mu bwicanyi n'ubugizi bwa nabi. Ikindi kandi dufite icyorezo cya Ebola muri ako karere, turabigarukaho. Hari imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace idafite ubumenyi na buke bwo guhangana n'icyorezo nk'iki. Niyo mpamvu kuri twe ari ngombwa cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha izindi ngamba zifite kugira ngo u Rwanda rwubahirize umukono perezida warwo yashyize ku masezerano imbere ya perezida wa Amerika, amasezerano yanashimwe n'amahanga. Umunyamakuru wa France 24 ahita akomeza agira ati mwakomeje kuvuga Ebola, iki cyorezo kimaze guhitana nibura abantu 360. Haravugwa kandi ko cyamaze kugera no mu ntara ya Kane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riteganya ko hashobora kuboneka abarwayi barenga 8,000 ndetse hakaba n'abapfa barenga 1,400. Guverinoma yanyu yanenzwe ko yatinze gufata ingamba ku ibikorwa byayo, byatinze kandi bitari bihagije. Ese mwemera ibyo babanenga? Kandi se niki muri gukora? Patrick MUYAYA ati mbere na mbere OMS ubwayo yavuze ko igisubizo twatanze cyari gikomeye kandi gihamye. Nyuma y'ibyo hari impaka zitandukanye ariko sinifuza kuzijyamo. Icyo navuga nuko twafashe ingamba vuba cyane dukurikije igihe cyagenwe n'impuguke mu by'ibyorezo kuva igihe habonekaga umurwayi wa mbere. Nimukibagirwe ko ubu bwoko bwa virusi tuvuga butari ubwoko bwa Ebola busanzwe buzwi cyane. Ndabibutsa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite unaribonye buzwi ku rwego rw'isi mu guhangana n'ubwoko bwa Ebola bwa Burundi buryo ndetse n'ubwoko bwa Zaire. Imiti ikoreshwa yabonetse ku ruhare rw'abanyekongo ndetse n'urukingo narwo rwakozwe ku ruhare rwabo, ariko kuri ubu bwoko bwa virusi tuvuga ubu nta rukingo cyangwa umuti byari bihari. Ikindi kandi ibimenyetso by'indwara nibihita bisa n'ibya Ebola isanzwe. Abantu babanza kugira umutwe ukabije, ibimenyetso bisa n'iby'ibicurane, malaria cyangwa imiswi. Niyo mpamvu mu ntangiriro abaturage batabonye vuba ko ari indwara ya Ebola, ariko tumaze gutangaza ku mugaragaro ko ari icyorezo
twashyizeho ingamba zose zikenewe. Uyu munsi dukorana n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS kandi dukorana na Africa CDC ndetse n'imibare mwavuze n'itangwa n'inzego zacu z'ubuzima kandi haba Africa CDC cyangwa OMS nta na kimwe byigeze biyivuguruza. Ku bijyanye n'abo mwavuze bo muri Otuere, abo bamwe banduye indwara muri Ituri nyuma nibwo bavuye aho bajya mu ntara ituranye naho. Umunyamakuru ati ariko saba abantu mwabamenye mute? Patrick MUYAYA ati ni ukubera ko muri iki gihe uburyo bwo gukurikirana ibyorezo no gukurikirana abantu bahuye n'abarwayi bukora neza kurushaho. Abo bantu rero ntibagomba kubarwa nk'abanduye bashya mu ntara ya Otuere kuko n'abantu bari basanzwe bazwi kandi baranditswe muri Citrep, ariyo raporo dutegura kandi tugatangaza buri gihe ku miterere y'icyorezo. Umunyamakuru ati ese murabona ko icyorezo kimaze kugera ku rwego rwo hejuru, kuvuga kuri peak level? Patrick MUYAYA ati icyo ni ikibazo abaganga n'impuguke mu by'ibyorezo aribo bakwiye kugisubiza kuko bisaba gusesengura imibare n'ibipimo bya siyanse. Ariko icyo tuzi uyu munsi ni uko kimwe mu bintu by'ingenzi mu kuvura no kurwanya iki cyorezo ari ubukangurambaga bwo gushishikariza abaturage. Twageze aho icyorezo kiri, abaturage basigaye basobanukiwe neza iyo ndwara. Ibyo bituma umuntu akimara kubona ibimenyetso byayo ahita ajya kwa muganga. Hari n'abamaze gukira benshi, abarenga 100 bamaze gukira, nabyo ni ngombwa kubivuga. Kandi Perezida wa Repubulika ubwe akurikirana iki kibazo buri munsi kandi ku giti cye. Umunyamakuru ati ese bivuze ko mwizeye ko mu byumweru biri imbere iki cyorezo kizaba kimaze kugenzurwa? Patrick MUYAYA ati icyo nababwira nuko buri munsi dukora ibishoboka byose kugira ngo duce mu nzira izarizo zose zikwirakwizwa ry'indwara kandi tuzirandure kandi duhuvuzi abantu bose tumenya ko bayanduye. Ibi binama umwanya wo kugaruka ku kibazo kibabaje cyabaye hano mu Bufaransa. Hari umuganga wanduye yakoreraga rwagati mu gace kari basiwe n'icyorezo cyane, yakoraga mu ishami ryita ku barembye cyane. Ndashaka kubisobanura neza nshuti yanjye Mark. COVID-19 itandukanye cyane na Ebola ntabwo yandurira mu mwuka nk'uko bimeze kuri COVID-19. Abantu bafite ibyago byinshi byo kuyandura n'abaganga n'abandi bari hafi y'abarwayi, cyane cyane abahura n'amatembabuzi ava ku mubiri w'abarwayi. Niyo mpamvu iyo abaturage basobanukiwe ko umuntu ufite ibimenyetso agomba guhita ajyanwa kwa muganga, bituma tuvura abarwayi neza kandi tukarushaho kugabanya ikwirakwira ry'indwara. Ku ruhande rwa guverinoma twafashe icyemezo ko ubuvuzi bwose mu ntara ya Ituri buzishyurwa na leta, bityo umuntu wese urwaye umutwe, impiswi cyangwa agaragaza ibindi bimenyetso bikekwa ko bishobora kuba bifitanye isano n'indwara ahita ajya kwa muganga nta gutinda ngo wenda ngaratinya amafaranga. Ni muri ubwo buryo gusa bufatanyije n'ingamba twashyizeho twizeye ko tuzashobora gutsinda iki cyorezo. Umunyamakuru akabisaba agira ati Patrick MUYAYA murakoze cyane kwemera gusubiza ibibazo bya France 24 kandi namwe mudukurikiye murakoze kuba mwakurikirana iki kiganiro kuri France 24.